Mjestimično je padala kiša, ali i pored toga asfalt nije bio sklizak, a vidljivost je bila odlična. Kada se približavao 57. kilometru od Zagreba, autobus je stao. Jednoj putnici je potrebno. Budući da se u autobusu nalazio i jedan liječnik, ženi je odmah bila ukazana pomoć. Autobus je krenuo nakon zadržavanja od 3 minute. Pretpostavlja se da je po prilici u isto vrijeme iz Zagreba krenuo nepoznati automobil sa nepoznatim vozačem, koji će iste večeri, točno u 20 sati i 33 minute, skriviti jednu od najtežih nesreća koje su se ikada desile na autoputu. Sat je u to doba pokazivao 19:20. U isto vrijeme kamion je stao kod servisne stanice Slavonski Brod. Šofer Knez i njegov sin su večerali, a u jelo je bila naručena izvjesna količina vina. Koliko je od toga popio Rudolf Knez, nije ustanovljeno. Nakon zadržavanja od preko pola sata, šofer i njegov sin izašli su iz restauracije s još jednim čovjekom koji je s njima nastavio put prema Zagrebu. Kasnije se iz njegovih dokumenata saznalo da se zvao Franjo Rosić i da je bio neodređena zanimanja. U 19 sati i 50 minuta autobus je došao u Novsku, svoju prvu stanicu na putu prema Beogradu, gdje je po predviđanju trebao stajati 15 minuta.